Жөргөмүш түшкөн сууга гусул алса өтөт. Алып ыргытып бериң дагы, жуунуп. Bir tamaktaçı estegende tamak var go, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Çımın düşüp kalsa-çı? Çımın düşüp kalsa. Biz oşo oydan içmey ırgıtabız da. Bolboyt al. Çımın düşkönde, anı da bir basıp koyuş gerek de gayra. Batır bir basıp koyuş gerek de ırgıtı verip, ana içe veriş gerek. Oşo oydan ırgıtkıla degen yok. Bir basıp durupçı gayradan-çı. Sebep degende çımındın iki kanatının birösünde şipa bolup otken, birösünde dart bolup otken, oğru bolup otken. Kaçan ol avariyaga düşüp atkanda oşol oğru jagын salat eken da. Oğru jagын sala kalat eken. Oşon üчүн siz baya şipa jagı var go, oşol jagındagı один кылып коюш керек. Басып туруп аны чыгарып. Ыргытып бериш керек. Бирме бир болду. Расчет болду деп туруп анан спокойно. Аны ыргытканын кереги жок.